Ngizocela ukubonga isibindi engiphe sona njengoba nganjalo baba angisazi isibindi esingaka nesibindi ngakwazi ngisho ukushayela imoto ngedwa aze ngawufika eThembezi angena kumuntu ojwayele ukuduka kodwa bengiqala ukuthembezile ngihambe emthwalume khona indawo lapha eseduze nolwandle bayishilo nje igama ngiphecelezi lesilungu kodwa bekuseduze nasekhaya ngizokhuluma ngamazwi ngizowathatha encwadini ngizofunda incwadi ebhalwe umntwana wakaphinda ngene engicela ukukhuluma ngayo eyibhalele thina somndeni wakashembe nebandla angizoyifunda yonke kepha ngizofunda nje kancane amazwi okulila avela umntwana uSuthu Buthelezi inkosi yesizwe sakwaButhelezi undunankulu kaZulu nomongameli weqembu lenkatha yenkululeko afundwa kumhlonishwa umnumzana MB Gwala oyilungu lesishayamthetho nosihlalo kazwelonke weqembu lenkatha yenkululeko ngesonto zingu-3 Disemba 2017 eThembezindle ngifisa ukuzwakalisa ukudabuka kwami okukhulu ngokuhamba komholi webandla lamaNazaretha lapha eThembezindle egameni lami nomndeni wami nesizwe sakwaButhelezi ngithi maNazaretha sifelwe kanye nani ngokuhamba kwalomzulu kaMayisa lesi simo sisijume kanye nani umuntu akakholwanga nxa umfundisi uJiyane enginikela ukuthi sekuvele inhlekelele enjengale kubuhlungu kuhamba komholi webandla eligavile kangaka lamaNazaretha kubadlula emhlabeni ebesemncane kangaka kukhulu futhi kuningi ebesisakubheke kuwe emsebenzini
uNkulunkulu abamnike wona wokuhola leli bala. Ngoba njengoba singamaKristu sonke siza ukuthi siyazi ukuthi singaba kaNkulunkulu njengoba umpostoli esho ukuthi noma siphila noma sifa singaba kaNkulunkulu. Nosikho esingeside isikhathi ngimazi umholi webandla ubaba osesishile, kodwa ezikhathini sibonana ngingamngabazi ukuthi lo uyinceku kaNkulunkulu ngenxa yobunene bakhe obesabekayo nokuzithoba kwakhe. Ngolunye usuku bangikhumbuza ukuthi iziqu zakhe wazithola ngoye e-University kuseyimi i-Chancellor ye-University of Zululand wethweswa yimi uqobo. Indaba engifuna ukukhuluma ngifunda manje ngizokweqale paragraph 26 wale ncwadi umntwana laphingalene abantu banazaretha. Okugcina engidabuke ngakho ngithi kuzokwedlula udaba lolu olusezinkantolo naye esaphila. Bengicabanga ukuthi njengoba ngibazi bonke laba abantwana bakaMayekisa, umholi webandla eBuhleni, nomholi webandla eThembezinhle, nomholi webandla eKuphakameni, nomholi webandla eGenyezini, nomholi webandla umfundisi uPhakamashembe, kungase kuzanywe yini ukuthi ibandla kungenzeka kanjani ukuba lihlangane? Zobe ngibuyele kufundweni kwami le ndaba, cela ukuqhubeka. Ngiyazi ukuthi bakhona bazothi mina mangosuthu Buthelezi ngingena kanjani odabeni olubucayi nolukhulu kangaka. Mina kangihlonozi kumuntu ukuthi mina ngingane yaseKuphakameni. Bayazi abanye ukuthi ngenkathi umama umntwana uMagogo kaDinizulu ethwele mina umnewabo dada wakwabo iNgonyama uSolomon kaDinizulu, wamthatha udadewabo wambeka eKuphakameni, umkali wendlela, umprofeti uIsaya uqobo ukhokho wami lo. Mfundisi wethu kodwa ugogo wami ngithini phela ngithini mfundo uprofeti wethu ukhokho wami lo Isaya uqobo lokho wayekwenzela ukuthi kube lula ukuba umntwana umama ayeThekwini eseduzane ukuthi ayohlolwa ngudokotela uMakhodi, lona kubizwa ngaye isibhedlela asikala eThekwini, ukuze aqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle yini kudadewabo. Ngenkathi emithi mina isilo lesi umalume wami iNgonyama uSolomoni kaDinizulu wabeka futhi esethathe enye amadodakazi omprofeti uIsaya indlunkulu uMasheme. Yilokhu-ke abanginika igunya lokuba ngisho kugcwala umlomo ukuthi mina ngingane yaseKuphakameni.
yilokho engithi-ke uma kunjalo ngingahlonezi ngesifiso sami ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuba bonke labantwana bakamayelisa babuyelane bawuhlanganise njengebumba umsebenzi athunywa uNkulunkulu ukuba azosenzela wona lapha kwalobukhosi bukaZulu esizweni sikaZulu. Close quote. Yingakho nje omunye waseNdlunkulu wathi uboniswa ukuthi ngiyahlanjululwa ngubaba umholi wasebuhleni ongasekho uthi ngalenkosazana ngakuvuma noma mina ngakuvuma noma mina ngikhonze sheshi ngaya kubaba uThingo wangihlambulula nayi indaba engifuna ukuyikhuluma kule ncwadi ebhalwe Inkosi yakwaButhelezi umntwana akwaphinda ngene kusamduwa ngazidwala kodwa incwadi ebhalwe uNdunankulu wakwaZulu. Njengoba lokuthi fundisa uphakakho hlamba iphenya ngasingafonelanga zama ukuthi ngimfonele njalo ngikhohle ukhuluma okuyiqiniso mayisazi sonke. Ngizokhwela kulamazwi umntwana okokugcina engidabuke ngakho bengithi ngizokwedlula bengithi kuzokwedlula udaba lolu olusezinkantolo ngazi noma ngiyangizwa yini okugcina engidabuke ngakho kusho Inkosi yakwaButhelezi bengithi kuzodlula udaba lolu olusezinkantolo naye esaphila bengicabanga ukuthi njengoba ngibazi bonke labantwana bakaMayelisa umholi webandla ebuhleni nomholi webandla eThembezinhle nomholi webandla eKuphakameni nomholi webandla eGilezinye nomholi webandla umfundisi uPhakamashembe kungase kuzanywe yini ukuthi ibandla kungenzeke kanjani ukuba lihlanganiswe athi ngaphinda amazwi omntwana ngoba ngathi angizwa kahle amazwi omntwana lawa afundwe siyofihla ubaba umsebelana eThembezinhle ewafundela amaNazaretha ngoba umntwana akafikanga ngiyawaphinda futhi okokugcina engidabuke ngakho bengithi kuzokwedlula udaba lolu olusezinkantolo naye esaphila bengicabanga ukuthi njengoba ngibazi bonke labantwana bakaMayelisa ngazi noma ngizwa yini bakaMayelisa umholi webandla ebuhleni nomholi webandla eThembezinhle nomholi webandla eKuphakameni nomholi webandla eGilezinye nomholi webandla umfundisi uPhakamashembe kungase kuzanywe yini ukuthi ibandla kungenzeka kanjani ukuba lihlangane lapho ngicabanga ukuthi akekho bezithembezinhle ngenayo le ncwadi abanayo bezilimi ngabenzela amakhosi umntwana wakaphinda ngene ukhuluma ngokuthi ukuba ubaba wami inkosi yamakhosi imsebeyelana ayihambanga emhlabeni ubezosibiza sonke kukhulunywa ukuthi ibandla lihlangana engifuna ukubuza mina kuni uma umuntu ephinda ngene ehamba emhlabeni ukhuluma lokho engakwenzanga
sesizokhathala yini noma sesizothi ngoba umuntu yaphinde engenwambile engakwenjanga lokho umoya wakhe usasebenza ukuthi kwenzeke akusamelanga ehlangane ibandla. Ngikhuluma into eyodwa engaguquki ukubalela ibandla lamaNazaretha akulona ibandla lalapha emhlabeni, ibandla lasezulwini. Lobu buNazaretha buzawuhlangana ngoba imimoya esemazulwini iyangivumela ukuba ngikusho. Amadlozi ayangivumela ukuba ngikusho. Imikhuleko yezidalwa zenu nonke iyangivumela ukuba ngikusho lokho. Akuyi ngaminyaka yami uba ngincane noma ngikhulu noma ngimude, ukubalekile lokho engikukhulumayo. Nazareth njengebumba ngasi simende maNazaretha ngithi lo hulumeni walapha South Africa, our judicial system, I'm looking at about how does our justice system work. What I'm saying, uhulumeni mase South Africa umfeyilile ubaba wami imsebelanga uvela sheme. You know what I'm saying? Uhulumeni wala eSouth Africa namajaji umuntu bangabe esethule kusho ukuthi eSouth Africa akakhulunyelwa yini. Uma ngabe ngifa manje ngiphuma enkantolo ngiwina icala bese let me just go to business anyway. If you take a policy or a life cover, it's in your contract. Uma uthatha i-life cover bayakutshela ukuthi kule life cover yakho for 6 months mawukuthi ufokugula cha ke sikungaba kodwa uma ungaphuma la manje udutshule sizokungaba kusho i-life cover noma sizokukhokhela ngoba udutshuliwe ungalindeli ukuthi uzofa engukhover zami kenza simple le ngithi mina
ubaba wami inkosi yamakhosi imisebe yelanga insizwa yakithi manje ngiyamazi baba angazange ukukhuluma kodwa ngiyamazi baba bazuye nje abakhuluma abangamazi uhlalele baba ngisho ukukhuluma kuhle umuntu ngokuhamba kwakhe nothi yonke into yakhe benesineke sayo ufanele uvele emhleni oyimele noba kunhlanje khuluma ngenkosi yamakhosi indoda ebingakusaba ukufa indoda ebiyazi ukuthi ezulwini azange asikhohle sibaba akukho ubaba engathi ngokusaba ubengasebenzeli ubaba la emhlabeni ubaba ubesebenzela ezulwini amazwi awashiyile ubaba ayohlala ekenteza njalo enhlizweni zethu ngimncoma ngokuqoqa umndeni wakwaShenge ngimncoma ngokulanda mina la eGoli ukuthi ngize ngimbeke eThembezinhle ngingakwazi ngizangiduke ngizangiyela lo muntu hamba ngaze ngawungena eThembezinhle ngihamba ngedwa ubaba bekungamelanga angcwatshwe eThembezinhle ubaba mele siyomumba lapha eThembezinhle siyomtshala ebuhleni angazi abafundisi bathandaza into enjani angazi bona-ke laba bakithi abahobaba-ke bakwaShembe kuze kukhulume mina ngeyingane bathule bathi ubaba uwine icala ubaba uyinkosi yamaNazaretha ebuhleni ubaba wabekwe inkosi yamakhosi uthingo lenkosazana ongumne wabo ebuhleni ahlukanisana manje uthingo lenkosazana nemsebelana anibona ukuthi isikhatha nedlozi manje anibona ukuthi sofelwa yingane manje bahlukanisana laba bantu manje lwalishilo yini uthingo lenkosazana ukuthi umsebelana iyolala eThembezinhle ngithi uhulumeni namajaji okuyiwona athi bamvela uwina icala awakwazanga ngani ukungenelela manje ubaba mayisahambile emhlabeni ngoba ngeke azomkhulumela ngoba ubesethuna njengoba ngimkhulumela nami ngimkhulumela ngiseGoli angikho eThembezinhle ngisazoya khona safuna ukuqala ukukhuluma lezami la impandla yami seyiningi uthokondote lothe khona amaphutha imelo ngafana yithi ukukhuluma mayingakhuluma nje ngiyakhona namajaji iwona manje akumele asebenze ukuthi sihambe siyogubha ubaba lapha eThembezinhle sihambe siyombeka ebuhleni emaGesemane ngoba eThembezinhle umuzi kamkhulu wabo loyana akuwona umuzi webandla lo asikwazi ukuthi singabeka obhishophi namakhosi ebandla eThembezinhle cha amakhosi aye abekwe emzini yamabandla kungenzeka kube sekuphakameni uphakameni umuzi webandla ngoba i-headquarters ingakho kunamaGesemane noma ebuhleni umuzi webandla on a constitution ye-Nazareth Baptist Church indeed la kumele kubekwe khona amakhosi kwi-headquarters sizozinqoba manje ingane zethu mase sekuzoba neGesemane lapha eThembezinhle
ngoba manje kuzofika wona lamaNazaretha manje ziyadlala izingane zethu bese belokho besitshela ukuthi hayi thulani umsindo uneGetsemane kanti sekhaya Thendezinhle umuzi kaNkomazondo loyo nobaba omncane wami uNhlanhla ngoba ingayona inkosi nomkhulu wami ila ngaphuma sikhathi nabalothane bahamba uNgumahlo uneqalaza abantu bamlingene umehla kabhekani nakasayithini velele uye waqala izitha Onani wena Sebathithela uzalo cima uye waqala izitha aluthi ntuna unani wena Sebathithela uzalo cima uye waqala izitha aluthi uye waqala Sebathithela uzalo cima uye waqala nazo izitha aluthi awe ngikhulumela inkosi uThingele Nkosazana ngikhulumela inkosi yamakhosi uThingele Nkosazana intandane manje ayimali umfowabo eGetsemane maNazaretha nina basebuhlali baseGcinezini baseGoli uPhayama basekuphameni bona laba bomndeni wakithi abawo baba bathule bathi ngoba ngiyasho ngithi leyo ngivuma kanjani ngoba ayikho njengoba umuntu ozaphinda ngenyesho ethi umfundisi uPhayama nje umfundisi kodwa inkosi kaButhelezi ngicela uButhelezi ngicela induna kwaZulu wangithinta nje ishilo induna la ngixotshiwe unduna enkulu useshilo wathi umfundisi manje ngifundiseke ubaba mina yona leGetsemane ebuhleni uyathanda awuthandi mina ngizokwenza lokho uphikise la majaji phikisa phela ngoba uyathanda ukuphikisa awukhona ngithi awukhona uyaphikisa uyaphikisa konke angangu uphama nje kwathi la majaji kumele manje azivumele Thathu baba somela ebuhleni inkosi uThingele Nkosazana ngoba uyasho ngemishumayelo ubaba inkosi kusebenza ithi hayi bayangibuza ukuthi ngiphetheni nala ngisuka khona bayangibuza ukuthi njoba ngihambile nje uma ngibuya ngishiyeni ithi msebelanga inkosi yamakhosi ngishiye khona ibhantshi lami ngicathuka njengoba ngiphuma nje bayazi ukuthi ngiyabuya ubaba inkosi yamakhosi ulwinile icala lokuthi ahamba abe inkosi ebuhleni emaGetsemane la kunenyanga ezulu khona la kunomfowabo khona
uThungo lenkosazana lo namhlanje oyintandane njengoba nimbeke eThembezini. UThungo lenkosazana liyakhala uphi umfowethu manje ngakufuni-ke lokho nganini uThungo lenkosazana-ke ebuhleni niyolitshala eThembezini ahlukaniselwana amathambo manje kudala kwahlukaniswa ubani kwahlukaniswa iy'ngane zikamayekisi manje sekuhlukaniswa amakhosi manje awasangcwatshwa la kumele angcwatshwe khona ngoba njengoba ubaba eyinkosi ebuhleni icala eliwinile umuzi wasebuhleni wakhe noma abantu bangahamba nenkosi yabo akusho lutho okubalulekile umhlaba owakhe kumele alale eGetsemane nenyanga yezulu noThungo lenkosazana njengoba lalibhalile uThungo lenkosazana. Ukuthi ubaba ubekwe ekuphakameni makuwukuthi ubaba ube yinkosi yasekuphakameni elwela isihlalo sasekuphakameni mhlawumbe silwa nomnewethu uvukile incoyi nalapho belizolwa bawukuthi beliwinile icala ngithi akahamba olala emaGetsemane asekuphakameni lapho kukhona khona umqalo wendlela nelanga phuma sikhothi nophasha okuyise njalo onyengo buka ngathi kwanda ikhumbuzo ngamabomu kwanda ikhumbuzo ngamabomu amaNazaretha ahluka iqiniso lisobala angikholwayo ukuthi i-justice system yase-South Africa ngaphinde mfeyile ubavela sengikhulumela lana ukuthi wona amajaji akumele akhiphe incwadi asinike siwumndeni sihambe sombe ubaba eThembezini sombeke eduze kwenkosi uThungo lenkosazana. Emva kwalokho abantu baseThembezini abaqhubeke shembe uzobapha inkosi sengibathumelela inkosi khona abaqhubeke nenkosi abazoba nayo mina ngizoyigada emoyeni ukuthi ingaphephuki kunephepha ngimuse ebugadeni baqhubeke ala nenkosi yabo babuyele ebuhleni ngoba iphelele licala ukuze sikwazi ukuqhubeka nendaba yokuhlanganisa ubuNazaretha. Asikwazi manje ukuthi sizome kuhlanganisela ibandla labeNazaretha ngoba sekuseduze phambili njengoba ngilapha nje namazwi engiwashoyo kufika uThungo lenkosazana kimi lwathi angimemezele ngitshela amaNazaretha ukuthi niyintandane ebuhleni liyacela ukuthi ubabuvela azolala eduze kwakhe njengomne wabo njengenkosi yasebuhleni. Njengoba ngikhuluma le ndaba ngicabanga amajaji ayizwa ngicabanga ukuthi azolilungisa ngicabanga ukuthi nizoqhubeka namazwi akhulunywa umntwana aphinde angene ukuthi makuphelele icala akulapho ingane yamayekisi kuhlanganiswa ibandla lamaNazaretha akukho okunye amaNazaretha kumele kuphume umphongolo wesivumelwano kumele kuphume umphongolo wesivumelwano lomphongolo wesivumelwano uzoqeda ikhensa emhlabeni lomphongolo wesivumelwano uzoqeda ingculaza emhlabeni wagcina ukubonakala ekuphakameni ngo-1939 awuzange ubonakala uma nokangibhibela ningafuni kuhlangana ibandla labeNazaretha ngiyabona sekufelwa mina manje anifelwa nini imina ngifelwa imina ngigwabayo 2011 bengibeka ubaba wami engivelayo inkosi yamkhosi ngiyakhenza umnandi ngithule mina angifuni isihlangano
Niyayazi indaba ukuthi le nto esishoyo namhlanje ngibona inkosi yami ikhona. isabela ekhetha futhi manje ngoba kwenzeki kimi kwenzeka kimi kulungile ngoba nomphongolo wesivumelwano awuyokwazi ukuphuma ibandla lihlakazekile kuyophupha umhlaba kuyofa abantu eNazaretha ulaka kaNkulunkulu luyosehlela kumele uma uphuma kube nokuthula nokuzwana noma nami ngathi ngiyazama ukwenza nenhliziyo elikhulu kuba umuntu ngeke kwenzeke kudingeka nina nibe into eyodwa ngimkalela u7 years phelile manje lo7 years mhlawumbe kuphela 6 years hlanganani sesinibonile ukuhlukana kwenu akusasichazi sinibonile libeka amakhosi akusasichazi sifuna ukunibona niyinto eyodwa-ke manje sasa ngiyabhabhadisa ngicela bonke abantu baphelele bahlambuluke bagezwe inkosi busuku phama kwangcwele inkosi busuku phama kwangcwele